Okurigirira hari Lieutenant Colonel James Mwesigye n'obujunaanizibwa obwa buri muntu okurwanisa ebikorwa eby'obuzahambuki kandi yashaba emyanya erikwerundaniramu abantu bingi okuhamya ebyokwerinda. Wale bawaza ku taxi ya barra nango na bus park abantu n'obutandu batabona bafuze nabo bashemeye kugira aho wa mental detector so that umuntu oraze kutaha mwena arebe ngo protected mwaba muriyo omyanya keyo mwari umuntu mutakumanya mu suspect cyo kubanza tubuza abantu abitinde mu rugahino muza abitwara umotoka kwa bingi tubatakumaye bokurga tuyirwanaho. Abine byombeko ebirikugibwamwe abantu bingi nabo bashabwa okutaho obwoma obwo kucebera abarikubitahamu. Nikenda kwikariginga abantu kugira ngo bareke kunanka kuba hafuso burkanya ukaba manyike gukora. Mukuru w'aba taxi abambara yashobora obwerinzi obubatireho bwanyuma yo kuhurira amakuru agabazahambuki okutaho mu ihanga. Umuntu yagira mwisho urete kucikingwa tumwarustinga no kumwarustinga ako umuntu yagira mwisho bataye mu cyo cy'umusango wende cyakwayiringa abaso butagira mbomo ngara basubira mu ebikora bomo n'abasabaze nimwe murebe murabe mupakira murebe mutaza mbintu by'ubwisi murebe mutaza mbintu by'ubwinazi abo kubona ubasa kuteka imihoro mu kisabo uyikumpaka bakwata kandi ugire ngo abataxi ngo so tubashaba ngo bakoragane n'icyo bareke kutugumiza abamanyangu ejo bomo yane baruka tekuza kubarukira ubwo taxi operator ngo taxi park we kuko niyo mushabazo basa kuwahikamu niwe kutirira abazahambuki abarukutekatekwa kuba batahire omwihanga nikigambwa ku bantu baruga omu group y'abahekera eya Allied Democratic Forces okurwa mu DRC. Amakuru aga gashakwa Paul Turyamureba.